you tiap tambah pilih aku bagi krepot. Yes, okay, thank you. Cái subject kepada benong optional. Be honest. Social. Cái subject kepada yang so kepada you mini heart attack masih ni. Social ni. Manu bakam kodo rapor exam. I best friend ke Google. Snooze, lies yang ke alam ni kibet marsin dia ke alam. Snooze. Yang ke reaction ni may rapor bayo yang ke marks ke jong pi ke result ke jong pi. Yang. Ngala jauh daki imat kajing kemen. Namar ngaklem poi perkat hidu bangan poi sekata katong. Ngadap rekomen sim ke ba sengongo ya oblay try kan ran na ke benta kajing bah kajing spon jong o kajing em jong a. Hapo pot punya ka kateng ladi hapo ka topless ngala yam. Ngasyu yam bengam skutu ngutang ngala kemen ngala syat ngam skutu ngutang syu. Tapi boleh kamlong kamfundir banlong confine banlong concentrate itang ako kot. Explore bila banlong inquisitive. Banlong pen question balai balong kumta. Ada pun syak wan suara no customer sih. Buat lain kat pura yang kat dan sebagai kam atau homework tentang day project sekolah. Jadi kalau dengan kami ngalap keliban, jadi banyak dan tapi bintang kalau yang kong Ini singgah teng singgah kumban naik kaya teng ro sejam mau ada benar bang kerekon. Ngayo bang hui Desember try lah. Menjem senang. Show benila exam. Show benila exam try lah jen poi si benai. Ngayo bang. Kubeli pi baru bagi pidang sobai pi sya ke dengan program kebelai kerteng. Markhmat pagi bawan shakhmat hak Eksamin MBOSE SSLC arhajar arpusan. Ngadi imika dalis yaw bat minta kasngi. Ngin walam shapi ke jengi keren bat ki katu kat lingut ki toppers lan ki kena ki belawan shakhmat hak Eksamin SSLC arhajar arpusan. Man lau snem ke Eksamin SSLC ke budak ya umau mer ke jeng im ki kena skul. Kani ke eksamin ketunjuk ki kena omtang ha kaban ken mau ya ke ke bakila pulie hendak ketunjuk ru ya ke jeng long renti ke jeng klan jeng mut ke jeng start pen pendon kam ya ke por bat minta usnem na pedang kin riu pesau haja praspa lai punyongut ki samla pulie ha keleng ke jela lai pesau gut ki samla ki lapau nam bat yo ke top 10 omtang namar ki skor ki jongki dari namar ki khana ki bedon halindet ki jongki kumta kani ke program menta kasgi ngin sayo bene keren bat ki klor ki beting shan ki bela job akmat hak Eksamin MBOSE jong ke kelas 10 ki bela yo ben ket you so jong ke jing job jong ke jing treshitom bat tip ke ke penlong ye ki ban posh kini ke thong ban su tho kum nuk le ya ki jing bat le si ban shim ka tu ka ni ki jing hikai na ka jing im ka jong ki ka jing ya lenti ki jong ki kum ki khana school Tinggi penang sobha ya kini ki klor tingsan kinong job ya ke Eksamin board jong ka kelas 10 SSLC arhajar arpusan bat ngan penithu ya ki ibai hang ni ibening kong ide I Ivanshan nongrum ibelayo ya ka second position na ka school Sacred Heart Boys Shillong yulo jamin rilin suting ha ka third position na KGP sinot mi ngi jawai Madison Thongni belayo ke 5th position na Mau Pedai Area Secondary School Mau Pedai. Nangta syakani kamon ke jonga idan I Obadaya Joel Karkongor. Ibelayo ke 6th position na Eriben Presbyterian School Shillong. I Arwan Lang Lingdo ibelayo ke 8th position na St. Anthony's High Secondary School Shillong. I Rana Miki Dekar ini ru ilayo ya ke 8th position hi na North Liberty High Secondary School Jowai bat ni donru ya I Angel Joliza Marbenyang ha ke 10th position na St. Thomas High Secondary School Mairang kubli shibun ye pi baro bat ni pidang sobha ye pi baro sha ke ni ke program ha ke ni kesengi pla penlong shisha ya ka yeng kesem ya ke school ke jong pi ya ka ri ya ka judge ben riu pada ka jelahi baro ko wei ben so sarong ben ngo pumat pu mi dei na ka benta ka jong pi ti ha ka sedang ni sedang na event ha ka sedang tu itu ini ha ka tu ka singi ba kami ka result ka reaction ka jong pi pile kum no ha tu pikin thi pi yam ka no ka kum no pi react mo kum no pi le
Aku tu ke sengi ngalak jauh daki mat kajing kemen. Namar ngakalam poi perkat hidu bangan poi sekata katong ka bangalak bu. Andrei aku tu ke sengi ngalak syidap kajing kemen ngalak dapi ong bangan lek ke ek ru ngan lek namar banga dap kajing kemen. Tu ke sengi dap kejengkeman ngampoi perkat mo bangan poi ke third position. Dan aing liu belai bangalak poi ke ta ke kerdan. Dia Ibanda sem pilih aku menang ketu kesini marsin di kan result ke jong pi pikan thi ne pi yam ne pi shot ne em ngastang shoes ngo kandet namar ba ngampoi perkat mo ban poi ka fifth position entah shoes ngo kandet pilo kendet pi jaw ki umat kendet nga shulang tip hi bangan poi ka 20 tang bangam poi perkat bangan poi fifth. Dito. Mentangin poi sa siya i ubadaya ide na ka school eriben mo di yutho yi kung no pile dan pisno kung no to kasmi masin ikini ka result ka jong pi Masin itu ka result tang sulang ani langsung pendek ikin mo kampoi perkara mo nang poi siya ka sixth position tengayam ikin Ikaw ka to jingyam pa de ka balong ka jingyam jong ka jingkemen mo ki ong ki happy tears ti nang ta ini aja i R1 ya hang tu sini ya dapat jingkuan berasa pendek bang ban yo up 8 position war bang tharai shot bang yo agak top 10 tharai ngala poi top 20 na shi perkat ende top 10 and 22 shot ni kong ke bat ngadin tu nya shu ang oble mo bar de ga 22 jong play ira nam ru ilayo ke 8 position ti pilih aku menung itu sini. Ngadap recommend sim ka ba sngongo ya oblay try kan ran na ka benta kajing bha kajing spon jong o kajing em jong umju e no enga kanu ka benta jong kajing em but nga klem da poi perkat mo namar ba hakino kino ki kam ki bangale nga shu ai ka babhatam ka bangala but nga IT lot baro sya oblay ti amdan kata kajing expectation po jong mo bangan yo namar ba kat ka bangan yo ro nada lek ba ya kebahatam ke bangala bat blay ulat tip ni Ta. Itu i question bang kali pilih aku dulu pilih pikedet ne pilih aku dulu. Ke sulong normal hi. Oh sulong normal. Namar pilih krek kuat bah. Oh, kada jeng sisa katamu nang ta i angel pada pi react kumno sini ne pisngo kumno. Hakatu ka santrek hakat school jengi dan kini ka DSC exam. Pagi bentok nak district jengi te baru akinong hikai kila one up exam kenyang tuk sengi te mangaru sister la khad ban one up result lang hakatuk sengi ha po school te manga kelempat te bai aish pangka result la de dai ngashu sngo baki men kinong hikai am kila ya jau umat kila ya keman kila ya risangam teng sutu sungu tashu hadin nga sa tip bangala don po ka top list kan top 10 mo te pat punyo iya ka kateng ladi po ka top list ngala yam ngashu yam bengam skutu sungu tangala keman ngala shad ngam skutu sungu tashu te ngala shu aingu ba yo blek nya mal ba ula ibet mo yang abangan yo ya kata ka jing job ka jing amjanga ila yo sngo ya kitu ki jingi thu ki jong pi but kumaki ong katin pareng from silent tears to happy dances kidon hangni ki lai ki yam nang ta ki shat for exam don ki yam ru la that ti ka krek kwat mu ki don pade man ta pade don bikin thi ba yam ru pade yam da man sim ka jikmen mu ti i ba ki kina samla but ki dei ru ki teenagers mu ti pidon ki jong so tanat kum ki hobbies ti ke ka piso tanat ya tho kham gloi dei pi ke jong so tanat ke ta hobby ka piso tanat ban le la no mo na ka kam krek kot Medis mo tanat ban shat kata te ka dei ka hobby jong anu do bangadang don line ni sausnam ngala sedang mi ban shat te haki competition ru bun banga ngalaju yora hi ka jing job oh pidi dong shat to so tanat nang ta I ma fi bede hoi ngas ngotanat ban thok poetry ban thok poetry ha kum kinu ki jai poetry episode tanat ban thok ki free verse dan ru ki lyric ma dan bon ki jat poetry
ti nga tho kat ka ba ngalahi to so tanat pidon kata kasam nang ta ER1 ta cek sap ka ba ron ek kali ka kini kai chess ala kai na ro chunang ret te ngala represent ro ka school jong apo he enter school competition but job ko te anything fla job ro ka competition itu kan itu ada ti fla jule ni em represent pada ni em ya ki district level ne hakas beda bangala 4 position 4 position namar hak por bang concentrate hak dia hak por class 7 class 6 so katang pada situ era barang taka hobby hagan dia chess no should bang nang belum mula dari class 6 7 ngalu shit academy school akan minta ka interest but ka hobby ti ubadaya apa dia ke episode nak beli sumbang banyak kai games mobile games tu kumpi silakan untuk PUBG gitu oh PUBG tu kata kali hobi jupi ngalakai sistem gitar sistem music itu subang gantia itu tu nang tangin pa ko siya event nga siya tem gitar tem Casio tang mangam nang bareng tang balong hitam pada bersyang dengan lek kai ki outdoor games kum ka football volleyball basketball ngam la nang tham tang ba tang man refresh ke jabeng kalong kum hobby ken te kedi ko hobby kata hobby bapi sultanat bane tang kata hing ate euloging pada sultanat bane ayo sultanat ban tem gitar tem keyboard ban lek ke outdoor te badminton Saya tam nang tan ba tang basu sultanat bende sultanat bende na tangin poi sha Manderson pi sultanat bende ayu hakapor ka ba pilat hakapor ba film record hakpor bangala tenga sultanat ban lek kai football sultanat ba ban lek kai football tu ayu football player bi pi itanat palat Ronaldo ngalatip Ronaldo to mentai la yo sngo ya ki begila yo sngo bodi imo ba nyo dak ni ki don nyo teli kisap bar kita kisap ro kim de ki balong boring ki pasu tenat ba ti ni nginget mo baling ba kini kisap ki ba pidon ro pinang la banang trei ba pinang le ba bar pinang la ban penyar yang digasap ke ba pidon but ka ba piso tenat ru mo kata ba long passionate about ni kani ka jing job jong pi ka de ka jing job ka ba pila de shitam ka ba pila len la de nang ta pa de pila hab ban sha mo kita ki jing pila hab ban do thia do dem ni ti ka kani ka wi ka jing kli ka ba baro mangi kwa ban tip ni wan kanang ha kani ka sngi but bangin poi bangin dung sak ni ka benta ko ba mangi baro manga ki papet yang ni hapo TV ki kwa bantip ya kani kumno pi pen kre ke examen ka jong pi kumno pila ban poisha kani ka thong henriu pulai henriu pusa wajar tam ki khana ke bele kani ke examen kumno ma pi pila ban poya kani ka top 10 ki kita ki strategy mo ki ba pile ti to yu tho ni sedang na event ka strategi jonga ban krekot kam long ka da kerpang adu kata ne ka ba pher ka dei bet ka jing hikai jong kino hikai hi masyu sngutu ya ka ka ba hikai ni dei ban yo ka konsep ka bi ong tin parang ni shu dei ban sngutu ya kata but dara pi minat hi man ka sni automatically ka taka jing sngutu kan wan but exam ru kan sa biang hi tabut ke jeng pen kre ke jong pi kelas dang baro sistem weekend tadu ko bestang jong snem to nang ta pidon inu ijik pen thut menta ka ni ke juk social media ke ba menta baro ngi don lagi mobile phone mo ti don de em ijik pen thut ha ka longkum ha ka liang ka social media ha ka liang ka social media te ngam don jing thut namar ngam don phone te ish so tenat bani so kumta namar kamnya bani so kum kata kani ka juk ko bamenta to nang tangin dia ngin sai poi bang shapi mo event menta ngin poi sha i eugene to thu yigi ka ni ka kom pen kre pi jong pi ke examen ken SSLC pi pen kre pi da don da ka timetable ne pi shu kre be ka no ko por kat basu mon ka men sim kre
dah suman mentah kreat ni so that no shipet no Hỏi tang ba kat bala nga yele hi ban long consistent ban kra kot bet dan haga shubu man kasngi nga anga try beta ban kra kot da dai tang kandir ro tang bang long kat nu kan tai pe dia ka sisngi long pi op long consistent mo pi kra bet malah kasi kat nu ka tai pe dia pi bo itu ngam jubu ra pi kan nu kan ta ngala sngo thai ngala no on madala sngo thai tam la hita ban concentrate tang ba pi kra malah kasi hot the kra pat hap concentrate hata ban la ban kena okay ti nang tangin poi men ta sha i Manderson pidon network na em sha ka shnong ka jong pi ka biang pha ka network kam da biang than shu mala ti penda pidon mobile phone dan mobile phone ti pisi lek kai pa den em ka phone jong i nei pa lek kai ti kat nu ka tu ka pen distract ke pi ka shim ka tu e ka por ka jong pi kam da distract kam le em namar ba ngaduk sedang senam hingala bu jingmut ba pinum pelut por ha ka mobile bu jingmut ban nom pelut por ka mobile ti kat nu kan tai e ka shisngi pi pelut por ban kre kot ngam da dan kentar ban kra ki bala kai kinong kai ketu kesi wan shaying kamut ngalak nang krek ken ish so tana dut man la kasngi hi ken pi krek kot nei kat ka ka ba plan nang le school pi wan shaying pi krek biang ketu pi practice pi puli so tana ti to I obadaya pa de tu thu ingi kum no pi pen krek kan ka examen ka jong pi ba pen poi ha do kan ka kerdan skwa ong na kawai kalong de long consistent kin penyaman nalu na stang snam pi ban tresh tam taman menta pet menta da fi pulik kon kamlong kam fundir ban long confine ban long concentrate itang ha ko kon explore bi fi ban long inquisitive ban long pen question balai balong kum ta fi ban long ban banyo tik bu to concept fundir ban pulilen dat kata kan ong kata okay fi yo the concept so ha ken ye ka tu ka terai jong ka tu ka marba ni dengan marba education kam dira tang kaban sub babam lendat ni ban penyar ami ki jimut ni perkat ke jing sutu jong fi sama finang hoi pro ka jabing jong fi ta kata daw menta ka education kam dira tang hakikat ada menta ki mobile phone social media ki dan ki channel ki bayarap YouTube ki dan ki YouTube tutorial e sepang ki ba ya penyarap e fi kawairu duai ublai umla tho hi ka bible wan da vi kwat ka jing start to wat new ban ublai na kata to wat ublai da fin sam dai sa yo hi ka jing start ta smart pan duai pi mention mentan de obadaya ba pi ni dei ban use mo ki social media YouTube e kai ho nang to pi o ban ki jim to ki babun ka e ka channel YouTube channel ka ba pi shit visit e ka tu ka site kanang ba penyo ban puli pinang yo ban so thu shu kan yang tu ka kanu ka subject kanu ka lenong ka topic YouTube channel ti kibon ki dan ni dong ka ki balong top class tu okay YouTube kira ai be da ka recommendation ni tai ka level jong pi gitu kin search pin mi nong tu ti kum ki to shia thu lem ken yi mo yi ki bam tip ki kana ki bam tip ti dan ki dan ti channel spang ti penya bahagi ki nong ka jong CBS itu YouTube ki nang haban kai tu to publish bono bataya nang tangit po siya arwan ki ta ki personal qualities ki jong pi mo kita ki jinglong ki jong pi ki ba don happy ki pa panla ya pi ba pen poi sha do kani ka kerdan ba yo ka 8th position akaban ko ate ngamda donek kita ki personal qualities dia ka bang astu kadan long di ka jing trang ka bang ko ban kata ka quality very good nanta ka ba ko dia ka jingbot ba ade pan ngai sha wan khwara long customer sing buat lain kat pur clean dat dan kisim bagi buat kam ka homework kam tam dai project school ai dia ka ba dong kam ngalap ka di ba dia ban dan ta ka jing trang ka ni kong dia ko ro ni buat jing ba hob deo ban ai ni ko kya namba gila school gila ban record ni long discipline agak jing ni tang tai ti sultan ab dia so pidon ki taki personal qualities ki ba bona pi data ka daw hadu pa pinda position ni ka kerdan mo ba pinyo lu so jong ka jing jom mentang ini poi sha I ranam
So tenat ka kerteng ke jong pi ke lara nam shisha ya pi ya ke ye gesem ya ka shnong juai ya ka jat benrio ding ke jela brokowe. To ra nam kindiat ya to ingi pidi ibrio iba krekot men step ni iba so tenat ben krekot demit. Nama kidon kiba so tenat ben kidang step men krekot. Mo ni kidon pade kiba di men step 4 dap thia lim la ben krekot. Hab ben krek demit. Pet miet ki kamla ben fokus kamla ben concentrate. Ti i raman PPD belong kumui baki step ne i batia mit hagabol bapi penkre kan ke eksamen SSLC ngatingas ngapuli kot ha kanu ko por ba ngas ngau kumban puli ma namar bangam la ban puli bet barok sisni ti kasyong ken ha ki subject kum ka maths ti ngas ngotanat ban practice ka por menit ti kum ki ki subject kum ka social studies lani ka science nga ngotanat ban puli men step ti kasyong ha ki subject but kasyong ro kat note ki chapter ki bakum noma laki long ki ba kham ni ki ba kham jamte kalong kum tama to ko shong na ka we ka subject sha we ka subject ne dang ta I angel tu thu yin kumno angel pi penkre kan ka eksamen ka jong pi ti ka jik penkre kala long bait nadu pas sedang usnam ngala sedang bait ban kre kot nadu ba ngila sedang di kelas te ngala ju kre kot bait man nak singi khnang ba ngala bait kin ban cover bait ya ka syllabus bara khnang ba nganam singo kan ba hak ba ko usnam ba so kum ba ani ngampat dap kata ngampat le kata andai nga pelong ba ila de ba ngan sedang ban nadu ba sedang usnam khnang ba hadian kanam wan kanam don ka jing kan nakabanta janga bandik thoi exam ba lada nga klam pendap iki yak por ka badai tengan an salong pandek ilade hendai namar bangla sedang iki nurdu pasang usnam tena kata kada hak por bang thok ki exam ru ngalong biang ki ngalong cool bat ish ta so tana tingila yo sngo ne ki ni ki nyomut ki ba don bat ngi ha ki ka por bat ngi su thu shisha ba ki dei ki kani ka jing job ka jong ki kadai na ka daw jong ka jinglen na de kata ka jing yang sha nang ka kata ka jinglong ka jing thrang ka jong ki mo ba yo so jong ka jing job ti haba pai pat sha kani ka jinglong khna school khna puli unu ne ka nu ka khna school ni don pe la ki jong ki jing e ndai bangi ong bangi lat ne ki nu jing tunjo ne ki nu ki jing e ni don lai jong jing tunjo la jong jing e ban nya ban ya ling bai kita ngi ban mat ni kini kijing ki syak ki bathar ngi ban mat ni kini kijing tunjo to yu thu yang ibang ni sedang na pi hi kinu kijing ki ba pi kendo kum u kena school mo ha kam tam ka por ba pi le ke eksamen SSLC ha ka por bangaya le ke eksamen SSLC ngamdan ki jing ki ba adu kata ngadon tang ka jing ka liang ka koi ka kya ngadon ka jing kata kli malumala te ban pen kumno ban overcome ya kata ngasih dua be hau belai bat nga no ka sharut ngal krek ko bet ka jam hi nga te tang kita hi jing to su tana ai ngo belai mo na ka beta kata ti eulogy pede kanu ka subject ka ba pi pisngo ba ka tunjuk hai pi ka tunjuk hati kan ka jing ka men sim jo ka jing le ro pi ni teng so man should give up not so man no nai kre shu hi ka subject social science ning singa teng singa kumban nai kre teng ro shya mo damla ra bang kre kon teng namar ha ka social science pidon ka geography history civics no eco ti na pedeng juki ni south league ka ba pisngo that ba bat kre ba tunjuk bai pi ka tu ka jing sha ka jong pi civics ta ngilay asngo ye kata ka jing pidang don show kinu de ki jing ki jing tunjuk em kumta tang kita hita da long kumta nga shed dwai nga puli na tien jong blai taban kan ma tu jing ong ba ong trade up kat ba pila utra tu bi ka basada tanga shu le nga shu le kat bele rongan le hinna do kamen sim namar ba da le ndo kamen sim ta kumta ma kade yulo ti mentangin poishi Manderson
Ibandasan pada kanu ke jeng ke bapilai kendo hakan ke jeng ya nanti ke jong pi kum kena skol. Kawai nak jeng kadehi kakot kakia. Ngayo kempang hau Disember ngatrai la. Menjem senam. Shaw banila exam. Shaw banila exam ngatrai la jen poi si banai. Ngayo pang tangba ngasemat ai ngayo blai namar ba lala ban kot penkia no yang ban ngala ban yo ban krekot piang. Henry itu hu banai Desember ngakan yo ban krekot kindiat ru. Yo hi tang bangama te namar ba telot kamet kuntahi jinge. So tanat hapeding kata ka jenglong jong kamet kunta mo kalabat ye pi kata ka jeng pang hadu shi banai re pim shim la give up. Deh, hadu po pindaw yo sino ni kani kakerdan. So tanat to mentang ina poi sya I ubadaya. Ubadaya pi pede ke kata ka mo kita ki jeng ki pa pe kendo. Kala bandai kanu kanu kaliang. Kala bandai ki jeng ki jeng tunjuk lingba mo social media. Kala bandai ki jeng tunjuk katu ka jeng buon parlong. Deh ti kumta ngam la shu banjer kata ka shong happy ti ni kwa ban te mentah ken ki kita ki jeng ba pisem kum kena sekolah ni ka don ka jeng ka ba pem la shu pem su la shu ban solve ka ni ka kala bandai ka math problem ka ba pisem jeng jar kum ka subject maths ti kumta ka jing tangam dak ndu than dom dang ta penyen napa kadon kapor ya baro ya bagi kuat benda kadon yang kapor por banyak lakai por banyak ne ya bulikon itu mutakin te long yuru haga ko te kya ng thut hi khnyan na so khan than da poi mun po ben thung tai sibam jumbam ba Shabam. Oh ngadi ta kadam to nak tengin poi si arwan pede ki jeng arwan kumu kena skol Ka jinga ka ba kamarap ni ko ay kiriga na ko cha ang sport ba ting bang fi ko ni bentai. Andre mo ka diga jik tung per ko cha jong play ba masala ban pendak ni ka ba tu ban kule ba dan sport ting sa thai kule ko ro. Andre span bon play on ba lebih kamu juga malah pendak ni tasing ay ba ganda. Di barap ni cha jong play ba hi ko on. Lat na kata fendon shuk kindu mentangin poi sya I raknam pelaju feel ka jeng pi Haskul TM. Askul Pak Jufil, ke test Pak Jufil. Aduh dang masiri, ada poi kelas 10. Ngam kan mau bang feel nak subject. Kadang kadang nak kan mau te dan penuh dengan subject. Pi laju feel pada haki wei ki benta jong ka jeng ka jong pi. Oi teng mau kum ki breu te nisanya tan hala ka bor breu mo. Handai haka jeng snow jonga don kam ya ka bor blero, but don kam ban ya selok ya ki wei ro ki para breu ban yo jeng mut mo. Dengan cara kata kalong ke don kam amde ban chanya tan tang hala ka bor perkat perdan handai don kam ya ke jeng ya rap jong blei kam but kum jo ro ban ya selok ya ki wei ki para breu. Laju don ni em ka tu ka jeng baklah ka jeng em ka decision ba pi le lani kanu kan ka failure kan ka jeng em jong pi khat rius nem mo menta pi la em kan ka perthai hakini ki khat rius nem ke jeng long kena samla ka jong pi laju fail ni em shisin Hakaliang ki puli putih tengam ngaklamla ban kan mau tang ba ngasanya au blay mo na marba kaktinu blay ka ong bak ublay udan plan ni mo baro ki brio ka ong kumni for I have plans for you, plans not to harm you but to prosper you. Te ngatharai ba ladang ishanya hiya ublay kino ki decision ki bang ishim kin long ki basay so ladak long kamon ublay mo kublay shibun raknam nang tangin poi shay angel ka jo ka jeng kali pi mo pilaju fail ni em ka jeng it can be failure in your friendship si perlok ka fail no ka tu ka jige day perlok ka jong pi mo hapo kelas pilaju ja kum kita empat dia adi empat dia dom balu balu ni so kena kini kena dai bikin yo top 10 tiga pilaju don pada em kini ki jeng tunjuk
Hoi kum ki kena skol tengi syabun ki jing kam tam hakaliang ka puli puti. Ki dan mo ki kap bang isngo de bang im la shu ban le ni kwa ban sange no andrei kadai da ka jing rap jong blai bang ilala bit mo ban yaine hakani ka lenti jongi ban yat te ru ban bangila ban yo bat kenya yo khat yu to so jo ka jing job ti ngan poi biang she event mo event nga kwa ba pangan yo sngo gi ini i jubab lo lada dei tang event i yulo i Manderson ru ka pelaju don de em kum ka kanu ti ka failure ka jing em ita i jing bakla ka jing em tang ba itu jing bakla pada em i pisongo mentapi da perkat ani don bok nga fail ka tu ka por mo don bok ka kamja ka tu ini so komen songo madalong poi sya ni ka kerdan ka pemerintah pelaju don kumita nga dan ka benda ong ka failure te kam dei ka failure sisa dei long ka dei ka jing jaitu jonga hapor selection nga kum kre last moment kum baki ong nga kre last moment tengam yo kara usok babha ten namar kata nga dan no ka jing thmu pan le khamba nga tip bangadon ka bor dengan ai bet bat ublei ru udei ublei hi bayarap yangi temen tapat ngala sungu pangala yo ikene bekerja kum tu bakam le ba mo ti kata ka point ka jingli ka jong mo ti ku blei shibon ngai yo so gitu ki jing jubab ki jong pi mentangin poisha ka ni ka boi ka benta pede lari pe ka jing im ka jong ni yim jela ban achieve ban yo ya kanu tang daladi marwe ki don bet ringkat ke jong ni ki don pe kita kendong kersan ki nong aimen sim ki brio ki berap ini ngan sedang ni angel mo ki no yan no pi kwa pan ai kata ka ki bon ki bakersan ini ki nong ki kai school ime ipa ki men ki para ki parlok ki para marjan marpa and so on and so forth mo ti i angel yan no pisno badi ban yo hai kata ka credit lani kata ka burom ka bakam kerpang ha kani ka jingjob ka jong pi kani ka eksamin SSLC ka mintaw snam te ka jing kersan ka bakraw tingala yo ban na imay idai mai ibalaju I mean siem yang baro ba ni dai ke banle bha ba dhaki no ki kam ha ka jing em jangi te dei na ka daw ka jing pen million jong iru yangi ba wat la dang idang red class ru em idang shangki class 1 class 2 iru imju sha yangi bangin long bajai tu andrai laju yakin tu yangi bangin record bha te lada ngi record ru da ngi long exam imju sha yangi wat ban pet TV ru kumad ilong kumba ila yarap penyanyi mo bangin la ban job hakanu ka kam te idai mai iba laju yai senran yang hakanu ka lenti jong kajing em jonga to sultanat mut ka burom ka bakerpang hoi pi ai burom hi kinong hikai ru tamba ka bakerpang khale che nei mo angel nang ta i ratnam yanu ba pi kwai ban ai ka burom ka bakerpang ya kani ka jingjob ka jong pi ka pemerintah Nashimi kani ka kabuk siar ban ai ikaburam ka bakraw sya oblay try kan ra namar ba nisno tho hi klam oblay tengim long ai rote ka ero kam la ban urlong lada kam long kamon oblay bad oblay ulong ba subon ba baha bad ulakar khu kerdo ya kayeng kasam ka jongi u klam ju eno yangi ha kino ki rai dam ni kino kideng pengkyang udon barbor bad uyai senran barbor bad ngam la ban klet ya kikme kipal jonga kiba don barbor mau kiba aimen sim kiba kershan ha kijing duai but kumjoro ekino hikai nga sngo don bok bahamo namar ba kino hikai jongi school kilong kumki kipa na kabenta jongi ki aimen sim ni na kapor chakapor but ki hikai om tangin ki kot kisla handai ki hikai ro ingi ha ki benta ki ba pher jong kaching em ki ban yarap ingi ha ka lawe jongi mo tenga sngo ekiro but ya barok ki paralok parajor ki ba jo bo yang ha kaching duai but ki ba shania ba ngan la ban po chakani ka thong to kublai shibun nang tangin poi she i arwan menu ita mo ngan chi oi pi menu ita
iba day ban yo ya kan ka buram ka bakar pang pi ai buram lot ikinong hikai ke we pa tamba ita pada kam long iba day sishati na duk man sim pis ngo kam ai extra no ita kan ya ka buram thì aku banyak apa anyu play và đang cận nhà đi exam dulu sedang harus ke bakut và đang cận nhà nó pulikot đi alap institut ya ke go pulih di ba ke kunjung ya ke bar kwa ai anh ở sungguh ya ini pa juga kesannya ada zansnem kila onnya ka English communication kalong ka deciding ya dia kalong important ha ke jing dia kala adin dengan apa anh sungguh kini chai ki bahai masen para parjo to kublish pun aman yang tangin poi menta syai ubadaya pada yanu pisco ba ita ide ban yo shishai kini keburam namar ida kersan yang abet met bat men sim bat lingba kijing duai ibada ai men sim bat ladanga yo ya kini ka jingjak mentaru iban kemen bat ladanga pil ru ita tinum i no hi yang Kau tam kwa klet berhire blay ladan kalanga bat ngana pas sedang exam haru bakut ru pamangalang pulikot yang suduai ben pamangalang yo result ada baik kan usin syu untuk syu nak nyu syu but I ngu you blay kuma la dalamnya unjur apa ai ke buram si imi pa kesem para kersan yang kiba alom kiba nget yang bisanya hanga bangala panlek kane ba ai men simen yang basang snem apa man ai rusi parlok school janga siapa kiba kersan yang ngai basang snem kia push bi yang top 10 basang snem ki push ya pi ya ladi kim kwa ya lo encourage ni bang em encourage lo ki I ba pidon mo kataka pila aken pidon takabor ba pila man boy siya kataka top 10 kwa iba ai tu from siaru shania mga kamla kret ru ikinong hikai school mo hikai tu berada meningkat pangan bahasa menang khalong hikai yang na do ba pidang ABC nursery pilih school haju ABC want to hadu mentara akhir hidam meningkat ni bang nama kret dikiru memang do nang tarang don show antam tahi ta kublish bun ubadaya nang tangin poy siya event pada yanu pikwa mo ban ai kata kaburam ka kerpang lain na ublay try kan rap bang YouTube baro ublale sebun ya baro lain na u dei mei pa maki kebla dan hakti hak jat cenga dapang manga kiru ki panglang da kemen manga kiru ki kemen dei maki kiba yo ya kataka kredit kiba kam spesial kam kerpang ki duai yang ki bu yang jing duai mo ki mi ki pa ki bu be ki kun dai palat ikata kilong kumna ban ong ki ai men sim andai kim push bat re hadu bang nganda thai than ne ong lek kat pila kun da pimla sure hai bor jumpi tang kom ta te long ngadon ayo jing kermen na itaru ban push katang kublish bun nang tangin poy siya yellow nang kong tengah soban ay ngoyo bela himo bela ay kemet kapat bukor dakya bela ay nga ban concentrate dala krakon dia nga ay nguru ndaga bantajong kami kpa bahayi nga sambaro ibala kersan nga kim jupush tandra ban ong krak bay kum tang ba ki shania ta bangan krak ta dakila shania kum ta tengam kwar ong ban break ikata jing shania ga jongki tengala yele bahi ta ban nga nguru ndaga bantaki perlog kiro ki shay ay men sim ki ong fila ben makiro ki ita pengadaan potential tabai ta ki push mo ki ong crack on hard pin la kum ta makiro ki snel sarong kinda la pas ba mi snel kum bala boy lang siya ka thong ta da ive na patlok pas kum ta ka di benong kum ta is patlok ya knyat ive ya tan ive siya ka no ko babaha dala kum tu dang dan problem ro ni siya call kum tu ngi siya discuss kan ki problem ro ngi kersan bi
Tengah saban ayagi nahikai ro naduk ki nahikai ki ba nga first nga sekolah Chester nga saban ai buram ki ba lahikai nganduk bedang red they maki on the dan strong foundation ka ta scam ta tengah saban ai ngoi ki nahikai Chester baro bat ki nahikai ki japi ro nga sengo iki ki ba la kershan de la dan jing ha kadro nga de kali ta ki kloi ta banyaram tengah saban ai sengo iki ki baro to kat duk mentagin poi sha i Manderson ya nu pi kwa pan ai kani ka buram ka ba kam kerpang ha kani ka jingele ha kani ka jingjok ka jongpi ka buram ka baning kong te nga ayo blay nama lari la sumarenga la ay ka bang kwa but ya email ipa kam kerpang email ipa kibahing sam bat baro kiba kershan nga kibala aiman sim nga bangan posh kena katong handrai ka bakam kerpang apa ban ay kiwe na kinong kai jonga mai im kai shu bang poi kelas 10 ila leki kai no haka dawai ke school tang ba hakpor bang syong kelas 10 ngaladang adon ki jing na ki mo ki jing iklo benyarap ipi nga ikloi baban yarap yang ide no kai science dan maths dia tu ka kerting ka jong i ka kani ka deka platform mo kani ka deka stage ba pinyo ban ai kata ka burom i iklami kai shu ipi ka taru idang shim ya ka benta ban start ban penang ban nang penyar kata ka jing tip ka jong pi dia tu kerting ka jong i asing ban aingu kerpang pi i Miss Wanda P mo tengdo ibalaya Christian yang watla imde shu i no hikai mo hande ladang adon ki jing nga phone i kloi ban yarap yang kam tam hak science bat kamats te ngasngo ban ai kanika buram hapi kam kerpang to kidang don shu bat baro hi para lokro kiba yai amen sima ba ngan posh ka thong pat baro hi ba kibam ngamla banjar mo ngai kulay pilang baro tahi kublay jubon ya pi baro nilay osngo ba ni don kam ya kita ki support system kila pandai ki kimi ki pa ki jungi kila pandai ki ship ki para ki men ki jungi ki bahayeng ki bahasem ki jungi ki parlok ki de ki support system ki jungi i don kamba ki nong kershan ki nong ai men sia bingi mo bagin poish ka no ka thong tiki kimi ki kapa ki ba pet yengi ha kni ka por ki nong hikai ki ba don ha ki yeng ki sementa pi don ka benta ka ba krau ka kam ka jong pi ka ni ka kam ram ka jong pi ka long ka ba umla ban bujli umla ban shim dan uru ki long iba portor na ka benta ka jing im ki khna ti kublay shibun na ka benta ka jing ai men sim na ka benta ka jing ket kya ka jong pi na ka benta kini ba na ka benta ki we ki kun samla mo ki be le ki examen ki ba puli ki ba don ki school ki college ka benta ka jong pi ka long ka bakraw bat kublay shibun ba pila pen wonder bat pen sandur ya kini ki kun samla ki balong ki laway jong ka jat ben riu ki laway jong ka ri ka jongi menta ba pila pendap ni ka kelas 10 ke tu ka kelas 10 kala dat menta kala poisa kelas 11 pila don jimbut daka stream ayu ba pinlet ngan kili lupa mo kani ka deka juk ka question ka stream ayu pila jet nga tharai ha kani ka puan menta ti pila dap jet do dei ka pila don jimtmu daka stream ayu ba pinlet ka stream ayu but onda pila balay pijit kani ka stream ka ka jimtmu ka jong pi ka laway ka jong pi pinlet ayu la sha da pila dap puli in sedang di angel ti ngala jet ya ka art stream ti kadau junga ban jet ka art stream kadai namar ba ngakwa ban long is civil servant ti ngadon ka jingchang ban long is so tenan pi pilajit takadau pi jet ka art stream the on dala shai pilajit ka class 12 ka subject ba pi kwa ban shim ka UG level
มันจะประคัดชักตาเต pensapet kayak ke bapi sultanat deh dia toh nang tangin poi syai ranau Ngalajit ya ke science stream nak lebati nak ke sekolah bang lepas ya ke SSLC. Di kadau ke penong inga ban chimi ke stream kalong bang ngas ngotenat ban puli ya ke subjek mo kinong hikai ro kilong kiba komno kiba tebit bahaban hikai bat kila ban pet ngotho yang ki kena da ke basuk di kata kadau ngak chimi ngajit ya ke stream. okey toh nang tangin poi syai Arman ngara don ke school ban sim science stream kalau bangan sampai hadiah yang pada dikenangan ke medical nek engineering nek kena ke bang kuat nek science stream kalau ke interest hang kuat jona buat ngara ini ke science stream pensapet hadiah ke iba pilih onda pilih man pilih dai iyo bedaya apa deh Nang science ngali intan ti sin and months. Isulong. kok ayo long ayo lah shan lah ya Nga tang adan kajing temu na balang rit ngan long doktor. toh bat bet ya kata pilih ban ngets kembet ba pilak bet ban achieve mo toh event ngalajit ya ka science stream bat ngalalit school ru long school ka Sacred Heart Boys High Secondary School kaya daw bangajit ya ka science stream kadai pangasngutan na ya ka science ka ki subjek jong ka bat andang la ada ngak yang mentang ada ublay ujiet aku akan persyang ban long riu nyam sultanat toh nang tangin poi syai yelo Ngarungan je ke science stream hi nomor bah ke fascinating ban kilong praktikal betul tu. tapi kok benda ayo dah kata apa deh can contribute ya ke society Ngam tu hadir nak buat nak kenu kan yang kenu ngampat dah decide dah kan tang bah tang toh medicine Ngaruh ngan led science stream oh. but aku ahi ban play engineering. Tahi. Okay, tinggi asal kambun hang ni mo ki wa ban led ka science stream but kita lah ke joko jeng temu di compare but nginget ba kanu ka benta ka ba pi pilajit kanu ka stream pilajit mar kanu ka lan ka ba pilajit la sha lesi kan long ka ban pen bha ning kong yi pi but kum ju ru ka ban la ban contribute mo ya ka imlang ka salang ti nilayo ini ijeng ya keren ibesol tenan ibelong serious bha di menta ngini le kai no ken mo idon ni ijeng le kai ini ijeng le kai inde ijeng le kai bestat pham de basuki na ru mene ni keren jai de menta di bestat pen ngan ai pi we each of you ne yo I kiki kijengkeli riu teli kijengkeli ye we brio riu teli kijengkeli ye we brio mo rapid fire round tinggal ai ketengi ini pada toppers trivia ini game tapi lek aku no dengan ai pi kan keli pi question pi don pod perkat naik perkat jubab ke bami clear mo naik perkat man sport for exam la perkat menta ban decide ke course la perkat na do mene ngakeli jekeli pi pihak perkat shwa ke even jubab menta naik perkat shu jubab mo tingin ya sedang no ya kan ka kayak gum tu orang tapi kertanya you nak game ai kete toppers trivia mo toppers trivia ke start pa pi ben pendep kloi hapo jongka lai second pi haban jubab no Toppers Trivia nanu ini sedang na Ivan na ini sedang na Angel Done. Angel ready Along ready? Okay. Kini question. After each and every question, I answer mo. Kat no teli ki alam pi bo ban ketia aku pot eksamen. Kawai. Lada pihak ban hikai kanu ka subjek tinji ban hikai. Economics. Lada ki kot puli ki don jeng im. Pen ong ayu ki. Ya Rabbi nga. Kejengarai ni ke film ke I will see me pi ba pinang terai shitom. Jing Roy Hindi Shabashia. Oh Shabashia, okay, good. Rangi ki subject mo. Kung ka jing day para brio. Nadu I best friend, hadu I balong complicated. Best friend English, complicated social science.
Okay, dah. Hatu pila juyo atia tambah pilih aku berfikir kuat. Hard. Yes, okay. Thank you for being honest. Wah, teman. So tenan ni, teman tanya dia poin syai Ranam. Ranam. Kini question nak minta jopi. Ya lihat penjumpa penstat kat papila. Bollywood ni Hollywood bapisong tenat benpet. Bollywood. Ke excuse ke pasal berkitam ke papila juga soha kelas habaki ki para kelas upi kable homework. Kloi. Kapasa pergi bahang tak excuse. Bagi kled. So, kanu ke subject period ke bapisngong bapila adap syong lain kita hendak gedang day tang 10 minit. Max. Tak. Ngadang kenmau. Pernah pergi ke Jakarta ke besudamu. Ngadang kenmau gesi ke ba inong ikai jong ai ong. Kloi. 4, 5, 6. Come on. 6. Mungkin mau syuk. Tak. Pidai first bencher ni pidai last bencher. First. Balai pi pois lem pila akan ejit ke wei. Balai pi pois lem ne syai ke homework. Balai pi pois lem. Tak. Okay. Tak. Aku boleh shi bon mo Ranam. Mentangin pois i R1. Lalong ready R1? Tak. Gini ki question. Question number 1. Is this a classroom or a fish market? Kat nasib lah je soi kan ni. Ayolah, pensiun ni. Hatu ke phone ke baju shirt ke live ke for exam. Ke baju shirt ke lah tu. Kat ba pinang yad. Pet ini di riddle. Kat ba pinang yad. Kata pinang shadir. Mano manga? Ita. Seliga phone. Oops. Ni ita. Footstep kan? Kat ba pinang yad, pinang shadir, ba pinang yad ni. Itu mau jam. Tu, ke subjek kepada penong optional. Be honest. Social. Ke subjek kepada friends so kepada video mini heart attack. Masih mi. Social ni. Social ni. Tu, batai yang lagi lagi gentin. Ya, dia yang kita ni sekolah orang ba. Lagi gentin. Lagi gentin. 1. Discipline and all. Start Really when a keeper. But hard working inshallah. Okay tak. Aku boleh sebut Arwan bertangin poin Ubadaya. Mau ke porto pi kelas dah Ubadaya. Ready? Kau nak pilong masih ni asngo bawa invigilator uang. 5 minutes left. Kau lain ni touch fruit kau ni. Manu bakam kodor for exam. Best friend ni ke Google. Google. Best friend je feel apa tu betul. Free period dan cancel period. Free period dan cancel test. Cancel test. Hatu pila je kuat ban wan tang ke jengkeli ke besok for exam. Alright. Tak. Ke jengwai ayu ke papi kuat ban dedicate ya maths teacher i jong pi school. Ani. Mang. Kenu ke jengwai. Ke papi kuat ban dedicate i maths teacher pilih apa ke maths? Pure distinction. Tidak dedicate ke jengwai i kloi. Ubadaya. Mas ngomong. Tak boleh. Ke ke bayar ha ke for exam. Ke jengbam ke basyat email, ne ke jeng steng ke jeng ketu email. Je tang kowe. Jeng steng hi. Ke jengbam nak kata-kata. Mai syat tanya. Tak boleh sebut Ubadaya. Tu mentangin poise Ivan. Je kowe mo. Ke ke bakam don kam. Ka marks ne ka knowledge ka jingtip knowledge balai laju pendon kam pila ju pendon kam ne em ya ka kot jo pi kum ka singkle yo thia no em to ka way ka school rule ni ka kendon ka badon school ka ba pi kwa ban pendam no makan don show Don't speak too much in the class. Ke bakam tin ka surprise test ni ka jeng pet domino ngikai. Surprise test do. Ka bai ka jeng ruai ka bapen ken mau ya ka tu ka por ba pidon exam ka tu ka stress ka ba pidon em ka pikan mau ka ta ka jeng ruai. Klem lah menang banjir. Tu ông ta ka wei kloi ni kwa ban tip.
Hindi, English. 69, Summer of 69. Summer of 69. Tak. Pila Juliet kum no. Pila Juliet kum bapang ni em manyo pep school. Em. Ladu dang ren pa Juliet kum ta. Alek si sen. Lale. Tak. Mentangin po siya, you know kini ki question dang betang jong pi. Pelaju compare ni em, pelaju nujor ni em, but kiwe. Oi. Tak. Snooze, lai sian ka alam ni kibet marsen dia ka alam. Snooze. Hatu pila ong ngalaklet kong pila ju ong ni em ka ni po pidang ni school ngalaklet kong humor ka ye ready ba pimpak dep. Yeah. Pimpak Juliet. Tak. Pila aka study app ni ka mobile game. Chloe, be honest. Mobile game. Mobile game. Lada pihak pan ai, pek sengap bah kan ni mo. Sengap bah kan ni. Kani ada yang bentar jong inong hikai jong pi. Lada pihak ban ai ke revision machine. Mo pen ai kena ke award, revision machine award i inong hikai jong pi. Iba she repeat. Ya ka jo ka topik nak bentar ke jing bah ke jong pi hi. You know pi ko ban ai, ong ye ke keteng ke jong ini kena buat. Ila judan kum tai nong hikai beripik ke jo haduk ba benda rung hang nim klet chu senat. Menu itai nong hikai be deserve ya kata ka award. Tapi kibun. Ni one, come on. Ni one. Seteluk. Dah, ita. Mo miss iba pen. Miss. Oh isa iba pen. Kini ka award ka dengan bentang ke joki la ayu lo. Dah, ko way ka habit ni ka jing million ka ba pi kwa ban e nok shadin. Procrastination. Okay, thank you. Dah, last. Mo kini question kan nak bentang ke joki. Kebalong interesting ba? First question dulu long interesting. Lada pilong menteri ke tanat kulit putih, tang sisni ke ke kendon ke bapinbo. MCQs all questions. So, I tang sikin dia ke reaction email piit hai email na duk menede pila au ko aku belum beker pang email. Ke reaction mo tang sikin ke reaction email ka por yo ya ke marks ke jopi ke result ke jopi. Yam. Dah. Lada pim tip dia ke jubab hagapor eksamen. Pi suges ne pi blank pi submit kum tu blank paper. Suges. Ke ai ke bak pi kam shak tiang. Kasgi tho eksamen ne kasgi mi result. Singi to examine. Kasgi tho eksamen. Dah. Ujung bam lani kanu ujung bam ke bak pi bang ba ban ba makapor bak pi record. Ko. Ka app ayu ka bapidon hapo mobile phone ka pila delete ka por eksamen mentah pila reinstall biang pila download biang. Free Fire. Oh, ke game dah mentah la ban lek kai so tenat ni em. So tenat dei. Kloi bahak jubab step tama ki jubab ki ba nilayo ru ki long ki ba so samr ki ba so tenat but ki don ru ki jubab mo ki ba pihak ba dia tu hok man siap dia tu hok tito ladang hap ban ai ban grade kenya pi ngatrai hap ban ai a lo di borok hoi play jubab ba ti halor kan ni jat ba play lek kai ba ni don i jing ai som ha I gift nak betah ke jong pi way nak liang jong ka DDK MEGHALAYA. Hagan ni kesengi ngilau I ke jing ngoret, ke jing terang, bat ke jing kermen, bat kini ke jing long, kidai ke bate, bat batai kata ke jing job ke bersisa bat ke bapakah. Nak bentar ki samlah, ku beli shibun sesisien pi day ban yo ya kan ke klip mat, bat kat ba pinang rung ban jam, shiki lenong ke bat temai jong ke jing im ke jong pi,
kin mau ka jing job kam dei tang sapang ka jing job ki eksamin henry sapang ka jing yai biteng jong pi ban nang tip shu ban roi ha ka jing nang jing start ban nang ya lam ye ki wei sha ka jing pha bat kan ban im ka jing im ka badon ka jing mut na ka benta ka bha ka miat ka im lang ka sa lang ha pi i wei isamla uli i ba pet ha yeng ka jing ya linti ka jong pi ha ka jing im ka jong pi ka long ka ba kerpang tutip baka jing la ba jing persang jong pi ka long ka ba klemput ai ba kini ki khana ki ba play osngo kin ai min CMP ba to ai ba ka jing sngo tenat lani kata ka passion ka ba pidon ha ka nu ka benta kan ya lam pi haduk mi dikin dua pat pi baru aku wei pat kapor diki wei pat ki khana ki ban ai jing kemen pat ki ban ai min siem pat ki ban ai jing pen shai haduk kata kapor ku play pi baro